Lego pozdrav svim ljubiteljkama i ljubiteljima Lego kockica. Moje ime je Nikola. Ovaj video sam odlučio da posvetim svom četvrtom Lego setu. Lego System 6836 V-Wing Fighter. Ovo je još jedna Lego letelica veoma zanimljivog dizajna. Uz instrukcije za sklapanje su došle slike još dva modela koje je moguće sklopiti od istog seta Lego kockica, naravno bez instrukcija za sklapanje, pa je bilo potrebno upotrebiti maštu. Ovaj set je deo Lego UFO ili Unidentified Flying Object kolekcije iz 1997. godine. Uživajte sa mnom u procesu sklapanja ovog Lego seta. U komentarima mi napišite koji je bio vaš četvrti Lego set. Ukoliko vam se ovaj video svideo, kliknite subscribe dugme kako biste dobili notifikaciju za neki od budućih videa. Veliki Lego pozdrav, do sledećeg druženja!